يعطاه صدى ينمو ويفوق. مع القرآن ترى العنوان مجمع حلقات الفاروق. اسم بين الأسماء مرموق يعطاه صدى ينمو ويفوق. مع القرآن ترى العنوان مجمع حلقات الفاروق. مجمع حلقات الفاروق. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسيب جلبة إن يتي الله تبارك وتعالى o mandantede mo o nemini en nemaji ɗuɗuɗi tawi ko nemaji ɗi no jokkodiri e dow meɗen. Nema ɓurɗo mawnude ko Allah o neminen woni ko nema waɗugol en julɗo. ɓawa ɗon hiɗen juula e dow Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam. ɓen ɓe andantedema ɓe imminama faade yimɓe ɓen koɓe ñentina e maɓɓe ɓe wawa heɓude peewal. Allah inni fa bihudahu muhtadi, ko e peewal oɗo woni ko fewirta. idan musidɓe julɓe, ɓawa ɗum hiwlori on hiwrago wonande julɓe ɓen ko aduna e hiwrago ngo andantedema Allah wonno suɓani hertini ɗum yimɓe ɓen ko nde aljanna. Allah on inni suratu Ra'd wondenedem Allah on inni wal malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli babin salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqba dar. bimana yimɓe aljanna ɓen malaika ɓe nataneɓe kala dambugal ɓenne ɓe jangi kisa yo woni e dow moɗon emba moƴƴi ko natuɗon. mi hiwrodike on gonɗon hiwrago musidɓe julɓe. ɓawɗunan kañum kadi en arti télévision moɗon andaɗo on Jama TV émission mo yiɗaɗo andaɗo wowaɗo woni gandal e faamu. haray noon musidɓe julɓe wirnanaki on ko hodno wowirɗen woni iɗen wowi heɓude hoɓɓe ɗiɗo, kono haray hande musidɓe ko hoɓɓe goto heɓuɗen. ɓe andantedema noon hino wawa yonde hoɓɓe 10. awa idan ko gaari heɓuɗen woni honɗum en ala e ƴakkande joñiƴe e ñamete on en jonneɓe kamɓe taw ɓe hiwro ɓawo si ɓe hiwrike on tuma si humpiten ko yewtere honde woni ko heɓiɗiɗen hande seeɗa. ɓawo ɗon kañum kadi jonnen ɓe udditana en neldade ko ɓe neldori en kon. haray noon hande lan andi émission o fayda ko émission men en fo, kono surtout ammi tawde ɓeɗo ko ceernoɓe am ɓen woni ko jembinta e nam woni Cheikh Mahmoud Khalilul Husari. idan hande on haynotoɗo honɗum annora ko oya ceernojo innuno ko wonde nedam hande sa nuhyil cheikha o hande en wurnitay ceernoɓe ɓen. awa idan heɗo musidɗo julɗo ko wota hawjan ko woni ko yeeso hewti. eyyi nam cheikh. alhamdulillahi rabbil alamin, summa salatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa habibina wa tibbi qulubina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. nuhayyikum jami'an wa naqulu lakum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. musidɓe julɓe, on salminama o ɓe kala ko julɗo wawi wonirde aray o salminama. kala wonɗo darude émission o e kala mo darali kadi on fof on salminama. min accali e goto. ɗon torono on kadi Allah hokku on waɗugol doyi heɗito men kadi ha lanna. meɗen tori kadi Allah ɗum ɗo lan feƴƴir e hoore jaam. amin. bon ko min talibajo mo arno ɗo miɗo invita ɗo miɗo andi noon makama ngo hewtali ɗo taw komi addaɗo ɗo tun kono makama ngo miɗo andi min e hoore a hewtali ɗo. onon ko yettude Allah par ce que nde wonde piiji goo no ara ko a sikkano par ce que min komi invité ɗo mi sikkano ɗum ɗo mi heɓayno ɗum ɗo ko aduna. hande goo mi sikki mi jooɗi e plateau ɗum ɗo miɗo invité o ɗum ɗo. mi yette noon kadi Allah par ce que woɓɓe yimɓe ɓino miiji si heɓay ɗum ɗo. so Allah arsiki ɗum goɗɗo aray ko yettude Allah moƴƴa noon. bon min noon komi talibajo mom miɗon adda ɗo fiye wallidir seeɗa e alqouranul karim. min noon komi jangi miɗo jangi miɗo ko Daara Ahmad Sahir Lo mi immi ko toon mi jangi. bon ko toon mi jangi ha mi hunji alqouran. machallah. miɗo hunji
année 2015 2015 mi hunji machallah bon fewno ɗo miɗo jamñaji ɗo miɗo wondi ɗo e baabe an koye daara ɓe woni bon miɗo wallidirde ɗon yettude Allah dal min fof miɗen e jaam alhamdulillah voilà pour noon mi marno komi haalanani ellala inchallahu Cheikh Ahmad idan ko jooma wuuri wono tukuloɓe ɓe yewtita noon idan musidɓe welo welo on ko adi yen natan ɗum ɗon taw woni hiɗen jogiti yewtere wiyetede fadlu du'a woni ɓural toragol ɓural fondugo juuɗe toro Allahu tabaraka wa taala haray ko ɗum woni ko yewten joni yerwo ko Allahu tabaraka wa taala hoddiri hiɗen tori ene Allahu newnonte kala wo konngol ngol andanteɗam hiɗen wowlude ɗo yeeso moɗon yo taw en wowliri ɗum saabi Allahu on kala wo onon kadi wonɓe men heɗade e nokkele heɗoytoɓe men kañum kadi ñande goo yo Allah on taw hiɗon heɗorade men fi on heeɓu ko ɓuuri e moƴƴude ko jetton golitiron ko waɗi ko ɓen Allahu on inni ko ɓen woni ɓe o fewni kadi ko ɓen woni jomiraɓe hakkille ɗen ulaika hadahumullah wa ulaika hum ulul albab idan noon hiɗen jonnude ceerno Ahmad ɓe weƴƴitana en neldade ndin musidɓe julɓe tuɗe noppi nam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير الله الله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ما شاء الله ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الله الله ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته الله وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار الله ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة الله إنك لا تخلف الميعاد صدق الله
Allah musidɓe julɓe ha ɗon anndi ɓe ceernoɓe makko no wondenedema faka anna cheikha ma vala ala haya wondenedema ceernoɓe ɓe ngay joni ɓe seerali e gurdal tawi tawi noon ɓe mayno duuɓi neeɓi ha musidɓe heeɗe neldade ko ceerno ahmad addane heeɗe dande janggin qur'an welɗo mo andantedema ko Allah indi kon tun e suratul anfal woni si tawi gonɗimɓe ɓen ɓe inde Allah on no wowlede a yiye kisan wajilat qulubuhum ɓerɗe ɗen hoye kisan ɗan andi wonɓe darɗeɗen feendo ɗo ɓurɓe ɗuɗde ɓe ɓerɗe ɗen hoyi ɓay noon woɓe kanno taw ko Allah indi kon tum e no e ɓerɗe goo ɓurɗe tiiɗude hay kaaƴe ɗe idan noon ɗum ɗon kono ko ɓerɗe homɓe e hannde haalta ko yette ba ko yette sow ko ɓerɗe woɓɓe ɗo ɗan andi no ɓuri tiiɗude hay kaaƴe ɗe ala kulli musidɓe julɓe e woni ceerno ahmad woni neldari nandantedema no weltini jama tv weltini kañum kadi yiɗuɓe émission gandal e faamu nam ko waɗi oɗo qur'anul karim o janggetake hay e nokku si wona allahu tabaraka wa taala jippinayɗo malaykaɓe iwruɓe ko makko ɓe ara ɓe hunda ɓe hundira ɓe e yurmede makko nden ɓe buumira mo kañum kadi ɓe buumira ɓe e yurmede allahu tabaraka wa taala bal ko ɓuri mawnude kon allah on wowla fi ɓeeɗo ko dow denta ɓurgal mawnude ala ko ɓuri hawnade o e hadith mo andantede ma annabajo on sallllahu alayhi wa sallam maaki inna lillahi malaikatan yatufuna fi turqi yaltamisuna majalitha ahla dhikri fa idha wajadu qauman yadhkuruna allaha tanadaw halummu ila hajatikum woni allahu tabaraka wa taala hino mari malaikaɓe ɓe o immini ko dow leydi golle ɓen ko hunde wotere woni ko yaltugol e jinda e dow leydi ndin ha ɓe yi'a yimɓe ko tumbodiri hino ɓanta konngol allahu tabaraka wa taala hino janga qur'an no jannidira ma hino rewto ma hino yewta fi dina ɓe inna kisan are tana taw ɓe noddidira halummu ila hajatikum are ɗo ko wondede daɓɓude kon e yii ɓe jooɗo malaika ɓe jooɗo ha heewa tef bala si ɓe gayni ɓe yaha ɓe tawa ko allahu tabaraka wa taala allah on ɓuri andude ko hombo ko honto ɓe iwri kono allah on landoɓe inna ene ko honto iwru ɗon ɓe inna men iwri ko leydi joni min tawi ɗon jeeyaɓe maɗa ɓe yettama ɓe mawnina fima yahmadunak wa yumajjidunak ɓe teddina fima allah on inna ɓe ene harra awni ɓe yiilan min ala ya rab o way allah on ɓe yiyalima ha hande allah on inna fa kayfa hum ida ra'awni ko honno ɓe wa'ata si ɓe yi'ilan hadith on ko rawahul muslim ko fillima ko imam a honno aba hurayrata fillimo ɓe maki wo allah on inna ene yerle ɓe yi'ilan ɓe inna o way ɓe yaalima allah on inna ene si ɓe yi'inolan ko honno ɓe wa'ayno malaika ɓen inna ɓe ɓurayno tiiɗugol rewgol ma ɓe ɓurayno tiiɗugol mawnigol fiima ɓe ɓurayno himmingol fiimaɗa allah on inna ene ko honɗum ɓe wonnolan e torade malaika ɓen inna hiɓɓe torade ya okkorɓe aljanna allah on inna ene ɓe yi aljanna ɓe inna oye ɓe yaali aljanna allah on inna ko honno ɓe wa'ayno si ɓe yi'ino aljanna malaika ɓen inni ɓe ɓuretano rewde ɓe ɓuretano mantude ɓe ɓuretano mawnude fi maɗa allah on inna ene ko honɗum ɓe wonno e mowolade yomi danduɓe allah on ɓuri andude goy kono landotoɓe saabu mo jonniɓe gollal ko yoɓe yahu e liggo arta jonnama contrat ndi on sina ɗum o inne noɓe tu jooɗe la reyne kono allah on mo landade ɓe fi ko kanko imminoɓe kono na fi o anda o inna ko honnuɓe wonno lan e mawlade ɓe inna koɓe wonnoma e mawlade ko yiite ko ya danduɓe nadugo yiite ayyo allah on inna yarle ɓe yi yiite ha hande ɓe inna la ya rab
ha hande ɓe yaali yiite allahu inna ko honno ɓe wata si ɓe yiinge yiite malaika ɓen inna ɓe ɓureteno hulude ɓe ɓureteno rewde ɓe ɓuranayi wakkilodowol e fi rewgol ma allah on inna ɓe fof gafartu lahum mi yafanike ɓe goto inna allah on inna naam goɗɗo no ɗon e maɓɓe wona ɗum addunomo o ɗowtuno arnoɗo on goɗɗo no ɗon o rewtum fi heɗagol ni tum on ɗon ko haaju mum addunomo allah on inna hon ɗum ɓe fof maɓɓe mi yafanike ɓe la yashqa jalisuhum kala joɗude e ɓeɗo markisatake mi yafanike ɓe fof ko nde jonde tum e sifa nde jonde tum mar ɗum ɗon idan ko ɗum wiwɗen welo welo qur'an arɗo ɗo on e jooɗiɓe no ndaara ɓen ene wonɓe ɗo ɓen iɗen fota ter e nam ne haɗo maki addallu alal khayri ka fa'ilihi waɗɗo tindin moƴƴere nden no waywa waɗɗo nde on idan jonnokku on wonɓen e ndaarta ɓen enen jooɗiɓe ɗo ɓen en fof iɗen fota ter baraji ko wona heɓade ko diina tun wayini waɗi ko ɗurnoɗen kaalisi o siko 100 milliards addunoɗen ɗo walliɗen ɗo e ɓe wonɓe ndaarude en sendayno ha ɗon ken heɓude enen ka kono ɗum ɗo en senday en fof heɓen tawano fodatar si anniyeji ɗin laaɓi noon dey idan musidɓe fadlu du'a innoɗen en yewtayi seeɗa ko wiyete e ɓural du'a musidɓe ɗen andi la budda neɗɗo yooɓo ko wiyete kon du'a woni fontugol juuɗe o toro allahu tabaraka wa taala neɗɗo a heɓali ko heɓuɗa si wona ko ma fontoa juuɗe ma yiltuɗa e allahu tabaraka wa taala daru a yi'e neɗɗo himo e alhaali sattiraɗo mo ɓittiraɗo allah on inni hadisul qudusi mi jarribike jiyaɗo an on li ajli an asma'a sawta buka'ahu fiyomi nanu ko wullata kon he allah on okkoran he allah on yafanolan ko mi waɗi he allah on accanan aw mi wattata allah on inni mi jarri mi tege o maccuɗo an jarrabuye fiyo o yiltito e an o tuuba haɗa ko fi tun yomi heɗo ko o wullata kon arta ko ɗum waɗi allahu tabaraka wa taala kanko taw atti en innugol yen fontu juuɗe innen yo okkore allah inni ud'uni astajib lakum inna alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin allah inni torela mi okkora on torelan mi okkora on no ɓe wonɓe mawnintinade ndaaru allah on inniri addu'a ibada inna alladhina yastakbiruna an ibadati ɓen wonɓe mawnintinade e rewgollan fontuɗo juuɗe no toro mo rewde allah on subhanallah en mbafi allah on no mawni ko ɗum waɗi cheikh mahmoudul hasanat ɓe maki wo la yaqlaq fi lhaya man kana lahu ab fa kayfa yaqla fi lhaya man kana lahu ɓe maki ene honno man kana lahu rabb wondanedema sonotako on wonɗo e gurdan tawi himo jogii baaba wo on o sonaki wo noon kadi ko honno sunorto on mo andantedemo hino jogii wo allahu tabaraka wa taala idan musidɓe allahu on kanko inni en yi en fontu juuɗe innen yo okkor en siɗen wadde ɗum hiɗen weldi se gacci en haaɓi hawnaki no hawni andi ko mo andantedemo so okki wonali no ɗuyto wonali no lanna ndaɗen oye hadisul qudusi hadis on ko fillimo ko aba darrin rawawul muslim ɓe maki wo wondenedema allahu on inni e hadisul qudusi annabajo sallallah alih w sallam maki wo allah on inni ko dow o fuɗɗi woni inni haramtu zulma ala nafsi wa jaaltuhu muharrama baynakum fala tadalamu kono enen hewten ley mahallo shahid meɗen gon ko falɗen seedi norde kon woni allah on inni ya ibadi law
أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الله إني بيان سنو arabe moɗon ɓen e sakkitiɓe ɓen e jinnaji ɗin e yimɓe ɓen on fof moɗon on tumbodiri e tuldere leydi nokku goto kala e moɗon fonti juuɗe mum toreki Allah on ko faala kon. Allah on inni mi ƴettay mi okka goto kala e moɗon ko landi kon hara ɗum ɗon ɗuwi taali ko mi jogiti kon si wona sa ƴetti mesalal a ukkiɗon e nder maayo kun toɓɓum yaltay kun ɗon hare ko ɗum ɗon woni ko ɗuyti ko Allah on jogiti kon. ma naqasa dhalika mimma indi shay'an illa kama yanqusu al-mikhyatu idha udkhila al-bahr. idal musidɓe ko hombo woni on ko Allahu jalla wala ko kanko inni en toromo o holli en kadi siɗen fontude juuɗe landoɗen mo haajuji meɗen ɗin haray himo windan nden hiɗen rewda mo ko waɗi ko inni heɗoɗen honno Allah inni ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati. andi annabajo maki hadis go addu'a huwa al ibada amma innugo o hadith addu'a mukhul ibada hade ko bu sellude ko angal sellugol on hadith selludon ko ɗiɗi woni addu'a huwa al ibada ma addu'a silahul mu'min woni du'a ko ɗo woni rewgol Allah on. annabajo maki hadis go du'a ko kaafa julɗo du'a ko kaafa eyyi ɗum ko pissole hi ko zarre ko mbano hi heɗomi haalnama ko honɗum minnama hiɗa fontoɗo juuɗe turike ma ayyo Allah on okkoran ɓeygu Allah okkoran golle Allah on mi turikema okkoran mi heɓa mbuuɗi Allahu tabaraka wa taala ndara tawa ko turiɗa kon fof mo wawma okkode ɗutantamo fus kono sa heeɓi o debbo ko o wonda saabu naata yiite Allah inna mi okkatama mo ko wali simi okkima o a jombimo a naata yiite Allah o ronka latinde piiji ɗi hiɗa fokkita ɗo e laawol ko heɓi yoga e musidɓe amen woni ɓe wiye joni hiɓe arde nokku ɓe majji laawol ngol ɓe yaari nokku go a andano so tawi Allahu tabaraka wa taala hoddirino ya rew ko wonnoɗa yahude ɗon a majjali hala ko ɗon rewɗa net ko otowal hongal hawreno e maɗa ko honɗum e nawnare hayreno e maɗa joni noon Allah o reynugol ɗum ɗon o majjinama e laawol ngol fiiɗi e ellaji hanunoɗima heɓude wata ɗi heɓe ko ɗum waɗi wallahi koko oya ceernojo mako no ko wama faala al jalilu fo huwa al jamil ma ɗum maccuɗo on wowlanno ɗum pullo mum o inni ceerno an inde nam muñño wama faala al jalilu fo huwa al jamil ko woni sabu ɗum ko pullo goto wonno yaadude e maccuɗo mum ko ladde joni hiɓe yahude joni pullo on ronkino faala tuggortu o yetti kaafo yo soppu tuggortu ko tuggo o sorni tun o tetti hondu ndun ɗon o haaci wulli e yowoyi mi timma honno no ɗuytike o wowli haalaji ha o yaari inni pullan woni nam muñño wama faala jalilu fo huwa jamil kala ko Allah on waɗi ko ɗum laba oyni ko ɗum wiiɗa oyni eyi muñño oyni aw ankadi ar oyni ar wala ko nangue ɗo wallinimo ko nangue o haɓɓimo ha o yori ken onni mi yehi nani an kadi wama faala jalilu fo huwa jamil mi yehi waccimo ɗon o yehi pullo en yehi ha ko laawol tawi woɓɓe no jogii aada wowiigu sak hitande ati ɗo rewde ɗo wo enen leere ko yoɓe hirsanmo sanamuji ɗin kono hara ko timmuɗo joni noon pullo o noon rewi ɗon tun o nanga ceemet ɓe noon eti noon joni fiyoɓe e hirsumo
ko himo etade tun yer goto hayni hondu ndum in accite o timma ɓin hondu ɓinni ndaare hondu ɗum ala toon ɓinna heɓi sens immo ɗo ɗon andi ko honɗum ele o konti lawol ngol o indi mukko o yirtiti ɓeyni mo he ko ɗo goye iwruɗa yarɗo ina oye tongo moƴƴita habbela mera o yirtitani o to o firtimo ha o imminimo ha o feewi o ina haali gonga o ma faala jalilo fahuwal jamil ko Allah on waɗi o ko ɗum ɓuri wallah o yi piiji ɗin hiɗa fonta juuɗe innam torkema ayya allahu tabaraka wa taala fen ɗo sa nden no satti wallitolan Allah o mi faalama iwde ko fulawa mi yaha ko saare fo yeehi ko saare millanɗo joni noon so tawi Allah o newnanima yaltu jour mo hanuɗa on ɗo hanuno hawde ɗon e fintori mo wolnani soppama rewa ɗon Allah on ronka newnandema fiya ɗum laato keɗon hawnota ko accident jino heɓa wallahi si a daari oɗo ko honno Allah on sortirimo a inne hay goɗɗo sortama baadi Allah on piiji goo no heɓa hara koko on togi torino Allah o neeɓi ko ɗum Allah on lontinta ɗo na yen faamu si a inni año Allah on okkaran 10 000 ko ma on 10 000 o heɓo wonde o ndawata o 10 000 on si a heɓiɗi a nawnayi ñawdiroɗa ko ɓuri 10 000 on o fannama 10 000 on o okkarama cellal ngal Allah on ko hakim idan musidɓe ko ɗum waɗi Allah inni torelan mi jabano mi okkara on wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah inni fonte juuɗe toroɗolla mi okkara on Allah on kadi inna ayaji goo ɗuuɗude woni ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin tore Allah on hiɗon yankini haɗana yon hollu bandiyagal mi tori kamironki manda ko honɗum mi bonni Allah o ko waɗi woɓɓe men no faami ala mande barki ko heɓugol ɗi woɓɓe men no faandi ala mande huɗaɗo ko angal heɓugol ɗi kala heɓuɗo ɗi ko ɓiɗɗo kaari on barki kala mo ala ɗi ɓiɗɗo kaari on huɗama Allah ini oye wona ɗum woni barki jonnede jawdi ko jarrabuye fannede jawdi ko jarrabuye fa amma al insanu idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman bani adama si Allah on jarribike mo ndaaru ko inni si o jarribike mo o teddinimo korimo jawdi koyo o mantor he joomi an teddiniɗam Allah on inni kadi wa amma idha mabtalahu fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanani si tawi Allahu on ɗutanimo arkese on ala heɓde koye ni manda komi bonni Allah o mi manda komi waɗi mi toriki ha mi ronki ɗum no yowi tun no satti tun ta tawi jonnede jawdi ko jarrabuye ndaarugo si a ukkayndi ko hani si a fannama ko jarrabuye ndaarugo si ɓernde mande no wawa muññade piiji goo neɗɗo no duwa yajuɗe ɓernde kala ko heɓi koyo ardi hakkille ɗe si ɓernde nde yaara sabu Allah on yewte ha o inna dhalika liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahide so inni qalbu ko nde ɗo ɗum Allah inni fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu allati fi sudur idan asli bani adama ko ɓernde nde annabajo maaki bani adama no jogi huyre idha saluhat saluhal jasadu kullu wa idha fasadat fasadal jasadu kullu bimana bani adam on mo jogi huyre e makko si nden huure moƴƴi o fof makko o moƴƴi si nden huure ɗon boni o fof makko o boni ko ɗum woni ɓernde nden idan ko ɗum ko yen faamu ɓernde neɗɗo no wawi muññade hiɓɓito e piiji soñjaji hewɗi ko heɓata ko ɗum waɗi wotte en innu huɗaɗo komo ala jawdi fi kala feendo ɗo annasu maalu ila man endahu maalu annasu dhahabu ila man endahu dhahabu annasu munfaddu ila man endahu lfidda feendo ɗo yimɓe ɓen yehi kala innaɗo ko jon jawdi si a yi yimɓe ɓen ko ton ɓe fokkiti kala wiyaɗo ala jawdi
si a yii ɓeeɗo anndu ko toon ɓe iwri ɓe yahude to yimɓe ɓen ɓe yuppike e kala mo andanteedema alaa kaŋŋe ɓe iwi e on ɗon ɓe yuppaade e on jogitiiɗo kaŋŋe on won noon kañum kadi yimɓe ɓen no yahude e kala jogitiiɗo mbuuɗi iɓe iwde e kala mo alaa mbuuɗi ko ɗum fewndi fen ɗo a wonday e ɓeyngure maɗa nene gootoɓe maɗa kayolaɓe maɗa bappiraɓe maɗa ɓay tun a alaa kun ɓe kontumaka zéro ko huñƴiɗa qur'an wo ko fewuɗa wo ko wonɗa hon ɗum fof ɓinnen mbuuɗi on ko taafuujo o wakkilaki hara kamɓe ɓe faami wakkilade ko hon ɗum ko mbuuɗi ɗi to tawi ko ɗon ɓe ata hoɗede ɓe ata janfeede sanga nde andantedema ɓe ƴetti peewal ɓe wattitiri e majjere ɗum allahu inni ɓe andantedema atastabiduluna alladi honno atastabiduluna billadi huwa hayre ene on wat na ko noon ka allahu inni ene on wattita e nden hunde ɓurde nden moƴƴude e nde hunde jasude ko ɗum allahu inni no ton e yimɓe ɓen wa min annasi man yaqulu rabbana atina fi dunia wa ma lahu fi l-akhirati min khalaq no yimɓe ɓen neɓe allah o min mi faalaka fus ko mi faala ko adna tun e yii vidéo yawɗa ko suuɗo kaɓe ni rabbi fulus jomi mbuuɗi jamma on no maapi hewtugol ɗo yaafande kala bakkatu ko jogino maya naata janna kanko yeeha ko suuɗo kaɓe ni rabbi fulus imo filmé o inna fulus rabbi fulus ka e yi ɗum ɗo ya rabbi iɗal musidɓe ɗum ko hoɗede noon ko waylitanede haqqille e faamu addata ha yo bani adama o yo yiltidir hunde ɓurde nden teddude o ƴetta hunde ɓurde nde jasude yo allahu on faamingen ɗum ɗon anden wondanedema ɗum ɗon hanirano idan hikka ɗon kañum kadi hondu musidɓe julɓe ari hadisi mo annabajo on sallllahu alayhi wa sallam maaki wo addu'a huwa al ibada oɗo en o limonane ko won noon kañum kadi musidɓe ari hadis mo anndanteɗama ko yumma men aishata radiallahu anha woni ko fillimo ɓe maaki wo latinoke annabajo on sallllahu alayhi wa sallam yastahibbul jawami'a min addu'ai wa yad'u siwa dhalika rawa abu dawuda bisnadin jayyidin wonnedema annabajo on sallllahu alayhi wa sallam hino heewuno ko yiɗuno moɓidirgol duwaji ɗe ganduɗa ɗen inni allah wi eno e yimɓe ɓen torotoɓe inna ko arno tun faala allah inni kadi wa min annasi man yaqulu rabbana atina fi dunia wal akhira hono de ayo ikke ɗon jamil ɓinna rabbana atina fi dunia hasnatan wa fi l akhirati hasnatan wa qina adaba nnar ka an yo allah okkono men ko aduna moƴƴere o ko laakara o kañum kadi moƴƴere aha ko ɓeeɗo noon allahu on manti fi muɗum halana ɓe yahoɓe ko suudu kaɓe no fulus ɓe yeggitino allah o yaafoyan bakkatuji ɗon toon ko ɗum annabajo sallllahu alayhi wa sallam no heewuno koɓe fonteno juuɗe ɓin allahumma atina fi dunia hasanatan wa fi l akhirati hasanatan wa qina adaba nnar an yo allah okkoran ko aduna moƴƴere an yo allah okkoran ko laakara kañum kadi moƴƴere ko waɗi kala etiɗo aduna ma on o boni haɗa laakara ma on kadi o boni hara noon en faamali ko ɓay ala jawɗi wi aduna ma on o boni na ɗon si a yii neɗɗo mo ala diina sagata cellen bellen ko o duwa weldude allahu tabaraka wa taala kanko ko feeno ɗon organisata soiriji ko feeno ɗon o amata ko feeno ɗon o fijata feeno ɗon haɓɓata seeniji feeno ɗon o yuppata tuuɓe to tawi ko o duwa ronditade ka diina si ɓuriɗo seeɗa haɗa wallahi no yurmi kono tentini noon hunjiɗo qur'anul karim si yirama e piiji goo ɗum oye ceernojo yuɓɓi gimdi en serata eɗen filli towɗi fi andintingolen ɓe sukaɓe meɗen hunjiɓe o qur'an mo andentedema ala ko ɓuuri mawnude ko dow leydi no yaha ko dow leydi ha hewti hunjiɗo qur'anul karim bal ko hunjiɗo qur'anul karim townata teppere mum tippa e gabitan malaykaɓe eɓe yaha annabajo inni
kamɓe si ɓe tippude na leydi ndin ɓe woni tippude ko ɓe no yiyata hande no yuppatuɓe hino fiima hino yara hino jaato hino heɗo musique hino ama filma ɗum naada ɗum e tiktok ko ɓe sukaɓe men hunjiɓe Qur'an te tawi no Allah indi ɓe hon ɗum ma oya ceernojo maake yuɓɓi gimɗi woni ya hafidha al Qur'an lasta bi hafidhin hatta takuna lima hafidta mutabbiqan kañum hunjiɗo Qur'anul Karim wona hunjiɗo de fondanedema golitirali ko janngula kon imam maliki maki la yazalu alimu jahilan hatta yamal bima alima serata neɗɗo on ko o gando on o anda fus ko o jahil majjuɗo ha o golitira ko jangi kon on to masi noon o iwa wongol e majjuɗo ɗum ɓeɗo ɓe maki lasta bi hafidhin hatta takuna lima hafidta mutabbiqan ha ko janguɗa kon famuɗa gollitira ɓe andima enen madha yufiduka an tusamma hafidhan ko hon ɗum joguiɗa intérêt yo inne ɓiɗɗo kaari hunjike min hunjike lan hunji wa kitabu rabbika fil fuadi mumazzaqa deftere allahu nden ko ɓerdema hiɗa seeki ala gollitirta e hunde no hawni idan musidɓe wata en sewru e fontugol juuɗe tora ɗen allahu tabaraka wa taala comme no yirɗen noon annabajo on sallllahu alayhi wa sallam hiɓe fontayno juuɗe e allahu tabaraka wa taala won noon kadi ari e hadis monantede men ko ibnu mas'udin radiallahu anhu fillimo o maki o annabajo on sallllahu alayhi wa sallam maki allahumma inni as'aluka alhuda wa tuqa wal afafa wal ghina wo annabajo on hiɓe hewno fontugo juuɗe ɓenna ayo allah on mi okkorima de mi torikema ya okkolan peewal mi torikema ya okkolan hulugol ma mi wawama hulude kono noon mi torikema ya allah on hisinan mi torikema ya allah ayo allah on kañum kadi alɗinan immorde e maɗa e yii hay annabajo on koɓe torotoɓe peewal enen hande si a fuɗɗike tun heɓude bendi anda faami an ka aljanna heɗitiɓɓe fof ko yimɓe yiite kayjo on yurmamo o yuppay tuuɓe on ko mo neɗɗo yiite noon o fiimay on ko mo neɗɗo yiite noon o yare on ko mo neɗɗo yiite noon ɗen faami enen ko enen woni yimɓe aljanna ɓe fiiɗen janggi hadisu goto heeɗi aya qur'an goto fiiri on ɗon tun woɓɓe no faami kala mo wona kamɓe hare on noon ko mo neɗɗo yiite hay annabajo on mo andantedema allahu on inni ɓe mi imminima e yimɓe ɓe fiya fewnuɓe woni hidayatul irshad ɗan andi al hidaya ko ɗiɗi woodi hidayatul irshad e hidayatul tawfiq amma hidayatul tawfiq fa min allah on noon ko allah on heerori woni fiya feewu hawratugol ko allah on joguiti peewal maɗa kono amma no hidayatul irshad feewugol sappinama laawol ngol ko annabaɓen ka ko waɗi allah inni koɓe weltineɓe waajo kañum kadi ko ɗum addunoɓe idan noon ɓe annabaɓe kamɓe woni ko halfina ko weyete ko hidayatul irshad kono kamɓe hoore maɓɓe ɓe fontuɗe juuɗe ene hon ɗum ko kañum allah okkoran peewal e kulol maɗa si tawi annabajo on ɓurɗo hulde e allah on kala wo ko winda sabu sen daari ibnu usaymin ko sharhu riyadu salihin nono arba'ina nawawi ko ɓe sarhata ɗum hadith e uddusi yewma haalde nda nane ko allah on ini ɗon allah on ini ɗon lehi wondanedema law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum woni si fop huuli allah on kulol gotol fotetere gorko goto ko ɓe maki sifa muhammadin sallllahu alayhi wa sallam kamɓe ɓuri hulde allah on ɓe firtiri si fop yeddi allahu on sifa kulol bandijo goto ɓe firti ɗum sifa fir'auna ɓay ko fir'auna tun yeddi allahu on ha cheytane daari tawi moodi oɗo o ɓurtini yewten on ɗon seeɗa ɓawo ɗon natenen e neldaɗi immiri ndi woni nde fir'auna innuno
ma alimtu lakum min ilahin gayri mi andana on reweteɗo ɗo ko min woni reweteɗo ɗo ha Allah on fanki o ndawi tawi ɗon feƴƴi o inni ana rabbukumul a'la ko min woni jomirawo moɗon ɓurɗo towde on cheytani ari inni subhanallah ɓurtini habbalami ha ko ɗum o wowli habbalami ara o ari o tawi firawna ko suudu mum to tawi fenɗo ɗon firawna si naade ko nde suudu mum goto susatamo konkande kanko ari honɗum o konki firawna inni ko hombo o fanki o walti kadi o konki laɓɗiɗi konkon woni ko hombani o fanki o walti kadi o konkiɗi kadi noon kadi konkon firawna no hawji yawgol uddita lanca o woni ko dambugal o hewdi toon cheytan ini okkami feƴƴa o dirde mo sera o naati o jooɗi ko sera danki o ini mo jooɗo o jooɗi o ini ɗan ndimmi omi andama kay ko ɗum waɗi goyi si an omi suusalima sa ko ɗum waɗi ka woni hombo o inni ko min woni iblis o ini ka ammi woni mi neeɓi nanude inde mum wo ko minni o ɗum alduma ko an wo mi ara haalangol mo firawna o hi a ɓurtini o hi o a wowli min iblis komi suusali haalde ha hande en yii idan ko noon si sew se min ɓe innayi ɓurɗo waɗde bandiyagal ko firawna idan noon en yi annabajo ngo kamɓe ɓuuri hulude Allah on kono kamɓe tigi ɓe fonti juuɗe ɓe torike yo Allah okkoɓe won ɗum kolol ɓe torike yo Allah on sellimɓe ɓe torike yo Allah on alɗimɓe e ko jogiti kon idan ko hombo men woni haccudina ennugol Allah on okkoran hay goto en fof meɗen ka en wasuɗoɓe Allah on idan musidɓe julɓe hiɗen ruttutude ceerno Ahmad ɓe addanayi neldari ɓawo ɗon kadi ɓe heldori neldari go ara yowndi kadi inchallah haɗa cheikh addane en ko heddi kon kadi nam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة الله يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون الله وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ما شاء الله ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به الله وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين
الله. ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه الله. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه الله. إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون الله. إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صدق الله العظيم Allah musidɓe honɗum e welo welo Jama TV moɓidiri ɗo hande honɗum e welo welo yiɗuɓe gandal e faamu moɓidiri ɗo hande ha ceerno Ahmad on huɓɓini ɗo immorde e jalbede annore Qur'an haɗon andi ɗo ɗo no jalbisal ɗo no jalbisal welo welo e Qur'an on ɓerɗe ɗen kadi hoyi ɗo si tawi no nami herso hareno feerno ɗo law wulla ɗo gonɗi mais ala kulle musidɓe welo welo Qur'an on ko ni kadi fulɓeɓen inne jonnu towri o mandantedema o mo andi ndi sina ɗum o ñiddinedi ko waɗi sa jonni mo anda towri o fuɗɗike cakkum on enne oɗo anda towri ko ɗum waɗi ka ala kulli musidɓe julɓe ina weltano bocci rahmat yallah ɓeyɗo gandal ngal julna balɗe ɗen kono weltanike ɓe busɗen andi konto ɓe iwi ha ɓe ari ɗo ɓe ko tingue yeeso toon ɓe iwi ɓe ari ha ɗo wallah ɓe ari tun neldugol Jama TV ɓe nelda yiɗuɓe émission gandal e faamu idan ko halnuɗen kon tun neɓuɗen kadi haalde woni en rewe reweteɗen fof fi onon ɓeɓe annantedam heɗon yiɗi émission gandal e faamu ñande wo ñande koyo men addan on ko ɓuura toon joguitorde émission on e nam o yi vendredi arowo kadi la hebilani on hunde mi haɗanta on no on huɓɓoyahi nani e vendredi inchallah ala kulli musidɓe gayni toɗen hadisaji ɗiɗi ɓe fendo hiɗen mari ɗo 48 minutes ma 49 joni ɓawo woni annantedama en yewtinane ko yowiti e oɗo tagaɗo no duwa fontude juuɗe o toro Allahu tabaraka wa taala kadi yewti innuɗen goɗɗo no wawi torade Allahu hunde kaari Allahu ronkamo jonde nden ɗon jonnamo hunde go tawde Allahu mo andi enen en anda kodi Allahu inni en hiɗen toro hunde tawa ko wonɗen kon e faaleyde ko yiɗɗen kon moƴƴa e meɗen hiɗen aña hunde tawa ko yiɗɗen kon ko ɗum moƴƴi e men
o ombiri aya on himo andi onon on anda. Idan musidɓe annabajo on kadi en yii kamɓe tigi hiɓe haccon jini ɓeydanede, kamɓe tigi hiɓe haccon jini yollan okkorɓe peewal e cellal e kolol Allahu tabaraka wa taala e yo Allah on alɗinɓe. En yii kadi annabajo on fonti juuɗe torike yo Allah on okkorɓe aduna okkorɓe lakara. Musidɓe ari ñande goo sahabajo o himo inne Tariq ibnul Aysham radiyallahu anhu qala o inni kana rajulun idha aslama allamahu nabi sallallahu alayhi wa sallam thumma amarahu an yad'uwa bihaula'i alkalimat. oɗo maki o annabajo hari laatike si tawi gorko goto jebbilike naati e dina kam koyeɓe jannumo dina ha o faama. ɓawo ɗon annabajo on innama wasi a juuli fontu juuɗe wowlaɗi ɗiɗo konnguli o inna allahumma kan yallahu ighfir li yafolan warhamni yurmeɗalan wahdini fewnalan wa afini hisinalan warzuqni arkisalan. rawahul muslim. annabajo on yamirayno julɓe ɓen yoɓe toro kala naɗɗo islam nde o andi piiji goo ɓinnemo kadi fontu juuɗe. wono noon kañum kadi ari e qissa mo andanteɗama oɗo o inni o ari e fille ye mo andanteɗama ko an Tariq kadi he joni ko Tariq fillimo annahu sami'a o nani annabajo on sallllahu alayhi wa sallama atahu rajulun fa qala o gorko goo ari o tawi annabajo on o maki kayfa aqulu hina as'alu rabbi nelaɗo ko honno mi wowlirta simi faalama ɗaɓɓirde Allah on hunde ko honno mi wowlirta. annabajo on maki qul allahumma ighfir li ay Allah on yafalan warhamni yurmelan wa afini hisinalan warzuqni arkisalan fa inna haula'i tajma'u laka dunya wal akhirah. wo ɗiɗo konnguli si a torike ɗi moɓidirante okkarama adna wo e lakara Allah. he musidɓe julɓe duwa no mawni en ombiray hadith neɗɗo goto mo andanteɗema annabajo sallallahu alayhi wa sallama fillani e bani Israil. neɗɗo on komo andanteɗema hayno to ma wattantaji la fi makko. oɗo tawi kanko komo neɗɗo aljanna. annabi Musa fonti juuɗe inni Allah on ittore kem hollan wondiɗan on ko nde aljanna iɗo humpamo ko aduna. Allah on inni kan yo Musa o winama yaw e nokkel kaare e yeɗon cuurum a wattanta ile cuurum kon a yiyay ɗon gorko ko on woni wondiɗo ma ko nde aljanna. annabi Musa no hawji moƴƴa kamɓe ɓe immi ɓe yehi ɓe yii cuurum kon ɓe hewri suka o ɓenni newnanmi naata ɓenni naatu. annabi Musa wolali ko honɗum addi ɓe tawi kamɓe ɓe humpa andude oɗo suka ko honɗum e golle woni e gollude ha tawi ko kamɓe ɗiɗo wondata ko nde janna. annabi Musa woni ɗon ha kikiɗe on otta hiñi ɗomi faala walde awa ino ɗo éponge u. annabi Musa wal ɗon ha wiyete bimbi yiyali o no immo ƴemma naafa yirali o hay e hunde. annabi Musa inni ene suka ko honɗum e gollal wonɗa e gollude ɓemi faalo no ko mani haalande mais humpitan ko gollal hongal wonɗa e gollude ha Allah on inni ko ange e Musa hoddata ko nder janna tawi kadi suka on anda ko annabi Musa ni woni min de mi anda gollal wontunno la mari nene foojuɓe ɓe ko le suudu yeesoru simmi gollaniɓe mi okkoriɓe ko yoɓe innu mi tori kema an yo Allah on waɗu ɓiɗɗo an oɗo wondiɗo Musa ko nder janna aw haray ko on ɗon jaabiɗo. subhanallah. en innuno ko oɗo qissa sakkitortoɗe mais en sakkitorta oɗo musidɓe fi honɗum ko fi en faamu fontugo juuɗe
no wawi ko hawni yummirawo goto himo yummirawo goto himo wonduno e tanirawo paykum muy joni tanirawo ko hino nawni nawnare innetende al udul tawi ko nawnare nandantede ma hino ko nder reedu ko hana ɗum opérede ko iran ɗo ɗum heeɓi ko tabitu ɗum kadi na filli filli on qissa tawi noon joni ko hani mo opérude ko docteur jo inneteɗo Chichane joni noon Chichane leydi goo hino organise concours fi ɓurɗo ɗon forude wo ko kanko ardinte e ɗum ɗon joni noon docteur Chichane kañum no faala yahude on concours fi yo hettu laama gongol heɓa kalisi bus docteur Chichane hewti ko aéroport ɓe inna aéroport on feendo ɗo avion jeɗen ala dogude tawde pañiɗeteɗen no arde no saƴude moƴƴa feendo avion immotako o innile komi yahata toon ko ɗo e leyre 5 simi hewta ɗo e leyre 5 hare on tigi perdi on ɗon concours o inni feere nde ɓenni joni ƴettu oto on yaaray embere leyre 3 e fecco o inni awa o ƴetti oto o yehi ha ko tumbere ladde jemma tawi noon ko fokkiti ala saƴude kadi to teɗen heltiti ko yehi ɗon ha e tumbere jemma ɗan saaƴi ɗum no parñito hino futta eesa leɗɗe eesa leydi o inni subhanallah o meeɗa yiwde ɗum ɗo o gaari oto wangal ɗon o wi joni o yahu o ɗaɓɓa ko suuɗo ha ɗum ɗo ɗuyto o yalta kontina laawol ngol mo faala ha on concours mais ko won kilkin o ardinta yeeso e concours on o yehi o konki ɗon e cuurum tawi cuurum ko hino toon yummirawo goto e paykum tañirawo on joni o hewti ɓe inni mo naati yo baaba o naati o jooɗi o inni ene ko onon on mbo hoɗi ɗo ɓe inni ko min tun hoɗi ɗo ɓe inni onon e o kombo wawi ɗo ɓe inni ko tañirawo wanni o no nawni nawnare muusude min jindi ha opérowo mo min heɓali opérowo mo o inni kono nawnare o nawni ɓe inni ko nawnare udul tawi noon oɗo ko ɗum tun andani fi muɗum min innama ko hani mo opérude ko no toon inneteɗo Chichane ko woni toon e ko min woni toon min ala feere no min hewtira toon si min hewtoyi min ala coggu opération o docteur Chichane inni nene subhanallah ko wonɗon e torade kon Allah won saaƴi ni kammugu jippini parñita ɗen haɗi avion on yo immo Allah won ƴettini lan oto ala e saƴude addila ha ko hoɗɗon ɗon saƴini jippini parñite eesi leɗɗe eesi leydi jippini mi soggilan ha mi hewti ko moɗon awa ko min woni o wiyeteɗo Chichane janngo mi rewtanay on ɗo o yehi concours on o leetali o ƴetti premier o arte o rewtani yumiraɓe ɓen o ñoni pakum ha kum hetti cellal o sodaniɓe galle ko tumbere saare kadi o honni ɓe toon en yii fontugol juuɗe ko ha honto jogui iden ceerno Ahmad ombane e jondene e addangol en ayaji Qur'anul Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه
ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم الله مسيء ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله العظيم. الله أكبر. الله جون أحمد وملتناما لو هي جوني حالك لن يرينا صح سودة تودة قراءة رائعة ممتعة التي تلين القلوب والأبدان. قراءة ما عندنا تيدا ما أواتام إبني رتوم سبادي وملتناما دال من دويك يدو بإميشون غاندة لفام كدي دويك جما تي في كاين كدي weltanike on sena on naam wallahi musibbe weltanike be ha ko wadi neldal ala ko buri mawnude neldede qur'anul karim wallah ene ina andi ko baraji jelu mobuden ko hedi den doke en anda kono wala ta'ala munna nabahu ba'da hinin naam Ceerno Ahmad konguli hondi wondon e sakkitorde ko mbamo do hiwrade ko non naam wala biro salmino fof nani toro kadi yafuye par ce que hettogol ɗum ɗo fof ƴettugol temps mo jonnima ɗum ɗon are o jonnima buuƴi hara mbiɗa weltani fof voilà weltanima an kadi sabu ko sabu ma addi men ɗo machallah Allah no wano wadde ronke en andinirde sen andinirano haare mi sikkani mi jooɗoto ɗo ka kadi ko yettugol ma voilà yetta kadi komi janggi ɗo machallah karamo ko an yetta ɓe fof machallah par ce que so wonano kamɓe kadi sahih mi artano ɗo kadi gono woni voilà miɗo yetta fof nenan e baben am mi acca e goto bon weltano fof kala wonɗo e darde lan kala wonɗo e darde Jama TV weltano fof mi accala e goto miɗo torono on kadi yo Allah ɓoyno on yeeso amen bon ɓoy Allah ɓoyindin en amin amin voilà ɓurta kadi welde yeeso amin amin an kadi aɗa tora hara accali ɗum ɗo khayra inchallah golle moƴƴude ni inchallah inchallah alhamdulillah assalamu aleykum wa rahmatullah wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh idan musidɓe
Ahmad yalla yoɓɓe ko ɓe joddi kala wo ko yiwɗon feƴƴi émission on tawi yarade e laawol immorde faljugol ayeje feggagol e ɗengal faljugol e firo haray no iwre on toki tawde bani adama timma haray ko yafato moƴƴa noon haray ɗo musidɓe julɓe en jonni kadi honɗum hadde kam yontere hande leere men wonde nde no alansara juuliɗa kono haray noon ɓeeɗo kadi en eɓɓaneɓe kadi juurugo inchallahu ɓe artoyay ɗo ko waɗi nde neldare ɗo en haɓata ɗum ko tawde tun ko leere wonɗen e eɓɓude si leere nden hewtiken tun haɗa feere o ala ko ma enen ken kadi sortoɗen leere nden feƴƴa eyi nam idan musidɓe julɓe aqulu ma tasma'un min aldhicri wal ayati wa salli llahuma wa sallim ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh اسم بين الأسماء مرموق يعطاه صدى ينمو ويفوق مع القرآن